Le secrétaire permanent umunyamabanga uhoraho vous a parlé yababwiye du dialogue. by'ibiganiro. Effectivement, Yego je suis koko un homme de dialogue umugabo w'ibiganiro toujours. kuva kera. Je suis issu d'ailleurs Ngahangaha mu by'ukuri d'une culture politique basée sur un nk'umuntu ugira umuco wa politike iba ishingiye ku biganiro qui prônait le dialogue. kandi igashyigikira ibiganiro. Et donc, je me niyo suis mpamvu toujours servi de cet instrument qu'est le niyo dialogue mpamvu nkoresha icyo gikoresho cy'ibiganiro pour rassembler, kugira ngo mpuze réunir nshyire hamwe et orienter kandi nyobore les décisions ibyemezo de toutes nos résolutions. mu biba byafashwe byose. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit niyo mpamvu nk'uko le secrétaire permanent, yabivuze umunyamabanga uhoraho, je ne me laisserai pas distraire bizemera kugira ngo par ibiganiro des initiatives prises bifatwa n'abandi bantu navugaga ko comme vous l'a dit le secrétaire, nk'uko umunyamabanga uhoraho yabibabwiye, je ne me laisserai pas distraire sizemera kugira ngo ibiganiro binyobye par des initiatives de dialogue n'ibiganiro bitegurwa n'abantu bo hirya no hino. Le dialogue Ibiganiro permanent, et il doit l'être en bigomba kubaho kandi birahari République démocratique du Congo. muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Les Kongo. Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs Abakongomani ntibakeneye abahuza pour parler entre eux. babahuza ngo baganire ku bwabo. Les Congolais Abakongomani des armes ntibakeneye pour gufata opposer les uns imbunda aux autres pour terminer par le dialogue. kugira ngo hanyuma iza mbunda zijye zirangizwa n'ibiganiro. Les Congolais ont démontré Abakongomani bagaragaje ko qu'ils sont ari engagés abantu baharanira kwishyira ukizana l'état de droit dans leur pays. ndetse no kubahiriza amategeko mu gihugu cyabo. Et si tous les Congolais Niba koko se mêlaient dans abakongomani cette dynamique, bahagaze bashikamye, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre ntabwo twakagize à abakongomani certains voisins bahagarara faire du mal. bashyigikiwe n'abaturanyi babi. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze, tubifurize uwa mbere mwiza, tubifurize mu by'ukuri iyi tariki ndetse ya mbere y'ukwezi kwa cyenda nziza cyane ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twifurize abana bose mu by'ukuri itangira ryiza ry'amashuri, nibwo uyu munsi nibwo umwaka w'amashuri utangiye, kandi rero ababyeyi nabo tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Mwebwe mudukurikiye muherereye hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari, tubahaye ikaze muri aya makuru n'ubundi y'iki gitondo. Murabizi ko tubagezaho amakuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukibanda muri aka karere ariko kandi tugaruka ku makuru yaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugaruka ku mirwano iba ikomeje kugenda ibera mu bice biba bigiye bitandukanye. Turi umwe mu mirongo ya mbere kabisa iba ifite amakuru ya nyayo ndetse mu by'ukuri atariho ivumbi y'imirwano iba igezweho muri rusange. Mushobora kwibaza mutese Intare Official mugiye kugaruka kuki? Tugiye kugaruka ku magambo akomeye cyane nyuma y'uko uwo bita General Major Peter Chirimwami ndetse na
General Major Peter Chirimwami ndetse na mugenzi we uyu mugabo Colonel Rugabisha baguye ahangaha muri urugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bateganyijwe gushyingurwa uyu munsi. Uwo bita General Gasita byari biteganyijwe ko ashobora kuza koherezwa ahangaha Uvira, umaze iminsi ari muri gahunda nyinshi zitegurwa z'urugamba zibera mu gihugu cy'abaturanyi, mu gahugu kenyegeje igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo icyitwa Wazalendo zavuze ziti mwa wa muntu we, niba ushaka ubuzima bwawe ntabwo tugukeneye, ati nukadagira ahangaha ubuzima bwawe buzaba burangiye. Turagaruka kuri byinshi. Uvira M23 ikomeje kuyisatira ku rwego rudasanzwe ndetse yicumacuma buhoro buhoro. Yafashe hehe? Hari umusozi ndetse nawo wongeye kugwa mu maboko y'umutwe wa M23. Turaje tubabwire uko situation yagenze. Kwikora mu nda kudasanzwe aho indege zari zoherejwe ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Indege z'intambara zayobye mw'abantu mwe, zikora kaga gakomeye cyane. Cyitwa umusirikare wa FARDC arahatikiriye, cyitwa umusirikare wo muri coalition ahuye n'uruva gusenya. Indege yabo irongeye ikoza amahano aho kugira ngo irase umwanzi cyangwa se adversaire, ubwo ni M23. Indege igize itya irayoba, irabitiranya, irabararitse ku rwego rudasanzwe. Iyi ni operation ndetse mu by'ukuri twabashije kuba tubagezaho, tugiye kubiva imuzi n'imuzingo. Sayo gusa tubafitiye, yemwe amakuru ni menshi cyane ku rwego rudasanzwe. Tugiye kugaruka ku makuru y'i Burundi neza cyane, situation uko ihagaze, aho company esheshatu z'abacancuro batubwira ko bari hano mu Burundi, yewe ba Blackwater, ndetse turaje tubasomere uko byakabaye. Abangaba bayobowe n'uwo bita Eric Prince, turabigaruka tubabwira icyo bari gukora, ndetse na FDLR zigiye zitandukanye, nabyo tubive imuzi n'imuzingo. Umugabo bita Constant Mutamba mu mazi abira, ndetse yaje kuba asabirwa ibihano bikomeye cyane, ndetse muri iki gitondo azindukiye kumva ajya guterekera imva ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Uyu ni se wa Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko abatavuga rumwe na leta bavuga ngo ni perezida illegitime cyangwa se perezida utemewe. Ibyo byose turaje tubive imuzi n'imuzingo. Nk'ibisanzwe ngewe ni Rafiki Kijana Machachari aka wako ni wako, ariko kandi turaza kuba dusimbukira mu bice byinshi tugenda byose tureba uko bimeze. Hanyuma Wazalendo bakomeje kwigamba ngo bafashe Minembwe, ukuri kwabyo nukuhe? Nibyo sibyo? Byose turaje tubive imuzi n'imuzingo. Ariko kandi ntago ndaza ndi kuba ndi ngenyine, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba kwidonido ku busesenguzi cyangwa se kuri pano y'ubusesenguzi, tubabwire uko bimeze. Ariko kandi nyaboneka wowe niba warakoze subscribe ni byiza, ariko niba utarayikora nyabona ihutire kuyikora vuba byihuse. Hanyuma wowe mu by'ukuri waba warayikoze nyine, share comment aho hasi ku kaganza, ni byiza cyane yuko wakora, kubera ko buriya like iyo zibaye nyinshi nizo ziduhereza recommendation, hanyuma n'ubundi ibiganiro byacu bikagera kuri benshi. Tayari kubanga bw'ibyuma barambwira ko mwenyewe mutaalamu Clever Bemba yamaze kugera ku murongo wa telefone. Reka rero twanzike kabisa tubabwira uko situation ziramutse muri ibyo bice ngiye ingarukamo, mbabwira uko bimeze. Bwana Clever Bemba waramutse? Mwaramutse neza Machachari n'abakunzi b'Intare official, muraho murakomeye?
Yes kabisa barakumva neza cyane ubwo tayari ubwo nta kindi uretse kubahereza ikaze ariko kandi nawe bamaze nabo kuguha ikaze dore ko ahangaha umuryango w'Intare official kuba mu by'ukuri ari uguhanahana ibiba bivugwa hirya no hino biba bigezweho. Drone zacu zirimo ziratwinjiza neza cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo zitubwira ko nanone birasubiriye byari bimaze mu by'ukuri navuga ko hari hashizeho igihe ibi bintu bitama ariko ubundi byigeze bibaho, byabaye Lubero, byabaye hano za Sake, byabaye mu misozi ya hariya muri axe ya za Muremure, ndetse byagiye biba no muri axe nyinshi aho n'ubundi ikosa nakwita niba ari ikosa riri tekinike rijya risiga induru n'imiborogo bikomeje kuba muri coalition. Nanone birongeye bibabayeho, bohereje indege, ni indege ni drone ni iki, barongeye n'ubundi bikoze mu nda ku rwego rudasanzwe bwana Bemba. Yego niko bibashije kugenda n'ubundi ni byabaye ku munsi w'ejo ahantu bita Karunga. Karunga ni hejuru mu misozi n'ubundi ya za Minembwe. Yego. Drone yari iturutse Bujumbura, yari itwawe n'umunyafurika, donc yari iri kuyoborwa ku makuru ufite nuko ari umunyafurika y'epfo uri kuyiyobora. Aho kugira ngo ujye gutera amabombe cyangwa kurasa ahari ingabo zatwirwanaho mu 23. Simbizi rero uko byaje kugenda, noneho yinjira iragenda ibombarda hariya Karunga, ibombarda igice cya kirimo abasirikare b'abarundi, kirimo na FARDC kugeza amagingo yanga. Urabizi ko uri bukandi Sake kugira ngo ubone umubare w'abapfuye bari bamaze kwicwa na drone yabo byarananiranye. Nabo niko byagiye kuko hari abacukuriwe, hari abacitse amaguru ari kubona amaguru, hari abari kuboneka imitwe n'amaboko, hari abari gusanga ntanda bagira, doke ni ibice by'abakatanyama n'abarundi. Yes niko bimeze. Abakunzi bacu bari kutwumva barimo barahareba neza cyane, twahashize na flash iri kwerekana icyotsi kirimo gitutumba hejuru, barimo barahabona aho irashe n'ahantu hari ibirindiro bya leta. Ibi ngibi bakunze kuvuga ko ari yes bavuga ko ari amaprobleme ya coordonnée géographique ajya bitera kenshi na kenshi bitewe no kutumvikana ndetse no guhuzagurika mu bijyanye no gukoresha indege z'ikoranabuhanga za buriya buryo. Ibi ngibi bibabayeho kandi twabonye bibaho, nanone byagiye bibabaho, ariko noneho byarabaga hakanyuramo iminsi myinshi batongeye gukoresha indege. Ibi tubyitegeho iki niba hari buze kuboneka umubare munini waba mu by'ukuri waguye we wirashe niko nabyita, bashobora kuza kongera n'ubundi ko kuzihagarika, dore ko icyo gihe byagiye biba bagasa nkaho bazihagaritse bakagira ngo harimo complicité cyangwa se ubugambanyi, kandi ari ikibazo cya coordonnée géographique. Uribuka ko Umurusiya wari utwaye indege iriya drone igihe barasa muri Lubero bahise bamwica. Yego, bahise bamwica. Wari utwaye icyo gihe, nibuka ko icyo gihe hano Sake burya ntabwo ari drone, ni Sokoyi. Ni Sokoyi. Abo nabo bahise babajyana Kinshasa, bari babiri, ntabwo nzi uko byabagendekeye. Ni ukuvuga ngo uriya munyafurika y'epfo ikintu cyabaye reka nyikubwire, kuko bakoresheje ziriya drone barazitumbagiza cyane, bazijyana hejuru cyane, ku buryo bakekaga ko 23 yahita izimanura. Ubu ngubu ikintu kiriho uriya munyafurika y'epfo n'ubundi sinzi ko ashobora kuba kiriho, kuko mu baguye harimo n'abarundi bo muri FDNB. Muri FDNB rwose nabo bahaguye. Ubona yuko nawe ntabwo biza kumugwa amahoro, ariko ukabona ko n'ubundi bari abagabo bafite ikibazo cya komandema kabisa kirimo byanga bikunze. Twari tuzi ko wenda basa nkaho bahuzagurikaga bitewe n'iyo mpamvu, dutekereza ko hashobora kuzaboneka wenda impinduka, ariko biragaragara ko icyitwa impinduka cyo gikomeje kuba gaterera nzamba. Nyemerera dusa n'ababihuza neza. Icyitwa Wazalendo gikomeje kwihonda ku gatuza bidasanzwe, ati twebwe Minembwe twahigezemo. Ibi bintu bwana Bemba bishingiye kuki bavuga ibintu
kandi bigaragaza ko 100% nta naho bihuriye, ntaho bihuriye n'ukuri. Donc hari ibintu bajya bavuga ugasanga ko naho bihuriye n'ukuri bwana Macacari. Bariya bazalendo bavuga ko bamaze kwinjira hariya Minembwe. Donc officiellement ngo n'ikibuga cy'indege nacyo nukubeshye. Reka mubwire impamvu ntabwo bari no ku birometero 10. Bwera umunsi w'ejo hariya kuri aerodrome ya Minembwe bahagaze mu kilometero bigira muri 15 batangira gusharinga boherezayo ibisasu. Boherezayo ibisasu ariko ibintu birananirana. Bava hariya donc baragenda bajyana bita Karingi. Muri centre ya Karingi nabo basharingayo nabo birananirana. Bajya gusharinga ari za Mikenye yo hari agace kamwe n'ibyo karimo wazalendo. Byo ndabyemera. Noneho bahaza banagera hariya kuri biraro mbiri. Donc hari agace ka Mikenye karimo wazalendo. Rabizi Mikenye ni nini cyane kabisa. Hari n'akandi gace ka biraro mbiri n'ubundi babashije kuhagera ariko batinya kwa avansa. Hari umugabo ngo witwa niba ari yari mu Rugamba. Wahari hafi ya za biraro mbiri na kuri biraro mbiri n'ubundi babashije kugera hafi yiwe abarinde yuko mama 23 na twirwaneho baza kubasubiza inyuma. Mama 23 na twirwaneho baricecekera imbunda barazicecekesha ubwabo bagira ubwo yego ko batarashe bashobora kuba bari hafi yacu ahubwo dusubira inyuma kuko dushobora kugwa muri ambuscade ambushi ugasanga turahatikiriye turi benshi. Yego ahubwo reka twisubirira inyuma. Bafata inzira n'ubundi baragenda bongera basubira inyuma. Abyumva basubira inyuma rwose nawe ubasubije inyuma bo ubwabo bonyine sibyo kuko ni ibintu hari haje n'umunsi w'ejo hari haje FARDC FDL ingabo z'u Burundi wazalendo baraza bagira biraro mbiri ntibasubizwa barongera bisubiza inyuma. Kana gace ka biraro mbiri n'agace ka Mikenye n'ubundi kabarizwa muri secteur Itoma muri territoire ya Mwenga. Urabizi ibyo? Yego nuko ngo niho bari babashije kuza ni mu gitondo cy'ejo ariko barongera bisubiza bo inyuma batinye yuko bariwe ambush. Ariko ku makuru ariho rero hari umuntu waje gutanga sinyale mwana me. Uwo muntu waje gutanga sinyale abwirizo za wazalendo abwirizo za FDL abwirizo za FDNB abwirizo mbonera kure arazibwira bati mwatezwe inzira zose. Ibaze ko bari baje kwataka bakagira biraro mbiri bagasubira inyuma bisubije inyuma nuko hari sinyale yari ibonetse. Urabizi burya abantu bose baratandukanye kabisa. hari abari abashigikiye FDL bari hariya barashigikiye FARDC hari abashigikiye FDNB hari abashigikiye twirwaneho hari abashigikiye iki n'iki hari abashigikiye za wazalendo sibyo. Babahaye amakuru barababwira ati murahejeje nta n'umusubirayo. Cyakora ikintu cyo mubwije ukuri koko ahantu bari iyo baramuka bavuze ngo bakojemeje kwa advancinga koko hariya za biraro n'ubundi bagakomeza kwa advancinga nta n'umwe waratashye kabisa. noneho hari ubuce n'ubundi babashije kujyamo wenda bajya kubwatakamo. Bamaze kuva hariya bashatse kujya kwinyogorera ahantu bita za Rugezi. Urayizi? Ndayibona. Aho bita Karongi Mukoko na Bitumbi. Ariko nabo baragiye bakubitwa inshuro. Baragiye bakubitwa inshuro barongera basubizwa inyuma bararaswa mu buryo bwuzuye n'ubundi aho Rugezi Karongi Mukoko na Bitumbi barongera basubizwa inyuma. Ari rero hari amakuru amwe twagiye tubona uvuga ko FARDC n'abambari bayo bari baje gutera hariya biraro mbiri basubiye inyuma twirwanaho itabasubije. Donc twirwanaho na mama 23 nta nisasu iri rimwe ndakubwiza ukuri macaca iri rimwe ryavuye mu mbunda ngo risohoke. Amakuru akavuga ko nkuko nabivuze ari abantu batanze amakuru barababwira ati nimuramuka mukomeje kwa advancinga urashira mwokanyago. Yes birumvikana
haba harimo abantu babatatira bakavuga bati hariya imitego irahari byanga bikunze, uko byagenda uko ariko kose nuko nguko byo bibaho mu by'urugamba, uko byagenda uko ariko kose ibyo ngibyo biba bihari. Nyemerera ahangaha niho tukiri nanone, ntabwo turavayo, ntabwo turava muri Kivu y'Epfo, duhite tunafatiraho Uvira n'ubundi kuyibyiga. Ni situation ikomeje, nubwo icyitwa guerre mediatique gikomeje kuvuga ati twaburijemo ibya Uvira, ati yagombye gufatwa, ati ibyo twabiburijemo ndetse twanabasubije inyuma, ariko wababaza uduce bashobora kuba wenda barabasubije inyuma cyangwa se harabayeho repri bakadushaka bakatubura. Kuhasatira ku rwego rudasanzwe kw'ingabo cyangwa se k'umutwe wa M23 kwegera ngo ahangaha ngo hari n'utundi dusozi dukomeje kugenda dusatirwa bwana Bemba ahangaha hafi y'Uvira nk'uko abakunzi bacu bayibonaga mu kanya hariya mu ifoto. Yego, hariho ni mu misozi miremire iri hejuru navuga, ariko wari uzi ko imisozi M23 irimo iri hejuru ya Bujumbura burya? Ni hejuru, ni hejuru ya Bujumbura burya. Uvira imeze nk'aho iri mu kodi cyangwa imeze nk'aho iri mu kwaha, ariko Bujumbura wireba hakurya, ku buryo abantu bari hejuru muri ya misozi yo M23 natwirwanaho barimo bashobora kohereza ikintu cy'ikibombe kigaca hejuru kikagira Bujumbura. Urabyemera cyane? Ntabwo hari urugendo rurerure, ni hafi, kandi noneho waciye ikirere. Ngo hari umusozi witwa Gafinda. Uwo musozi nawo navuga ko ari strategique, wari uriho nawo abarundi imbonerakure. Ejo M23 yabakuyemo, ariko nawe yabakuyemo nta n'isasu riremereye rihabaye. Ngo umusozi wa Gafinda intare zasarambwe na twirwaneho zarawufashe. ni umusozi uri muri iyo misozi n'ubundi twavuga iri strategique. ni ukuvuga ngo Wazalendo, FDLR, FRDC, FDNB arizo ngabo z'u Burundi n'ubundi wavuga ko hariya iriya misozi ziri kugenda ziyikurwamo mu buryo bwose. Reka nkwereze ingero zigiye zitandukanye. Wibuke hariya kugira ngo za Bunagana zifatwe, za Cengerero, za Rucuro, za Kirariya aho hasi za Burayi, ni ukubera ya misozi yo hejuru mu birunga M23 yayikontorolaga. Tuze turebe kugira ngo ya gice byonke cyane Manda bwiza, kugira ngo bwiza niyo yafashe nuza Kicanga. Iriya misozi ya za Nuza za Gicwa niyo yagiye ifata hasi za Karenga, na misozi yo hakurya za Kamatembe. Ukaza uriya musozi wariya Gatari na Gahongore, nibyo byafashe kiriya gice kuzamanuka kuzagera Nyabyondo. Iriya misozi hariya kwa Madimba niyo yagiye ifata za Sake. Iriya misozi ya za Kashingamutwe niyo yafashe za Bweremana. Niyo misozi yo hejuru muri plateau iri hejuru za Nuza hejuru za Ngungu iyo ngiyo. Imisozi niyo yagiye ifatisha. Ni uko ngo strategy ni imwe kuri M23 batangiye kwigana udusozi twose navuga twose turi hariya hejuru za Uvira. Ubona yuko iyo misozi rwose M23 iri kuyiyenda ifata kamwe kari strategique kuko ngo kabaye tombe. Umusozi rero strategique n'ubundi wa Gafinda wamaze kuba tombe kabisa. Wenda reka uyu musozi tugende tukurure neza tuze kureba, hanyuma abakunzi bacu turaza kugaruka mu makuru yacu arambuye uyu musozi tuwugarukaho, kuko nakunze kubona ugenda uvugwaho byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'impamvu n'imiterere yawo. Turaza kuba atubyinjiramo neza cyane. Hanyuma tutarava muri ibi bice mu by'ukuri, kuko amakuru yacu asa nkaho ari mu by'ukuri yibanze ahangaha muri Kivu y'Epfo ndetse n'aha mu nkengero za Bujumbura. Uwo bita Generali Gasita, uyu mugabo nyuma ngo hari amakuru yakomeje kugenda avugwa ko ashobora kwerekezwa ahangaha mu mujyi wa Uvira, ariko icyitwa Wazalendo munavuga ko cyashyizeho ikintu bita mise en garde, ngo kuba uyu Olivier Gasita yoherezwa ahangaha ngo nawe ashobora kuza
mu by'ukuri ngo ibye bikarangira ngo ashobora ngo keretse ngo niba adashaka ubuzima bwiwe. Uyu mugabo ashobora koherezwa, ibye niko bikomeje kugenda bivugwa nyuma y'uko amaze mu minsi muri pla hano i Burundi ari hamwe na bamwe mu bayobozi bo muri Blackwater. Bikavugwa ko abangaba ba Blackwater n'ubundi bivugwa ko bazanywe na Eric Prince, kavuga ko ahangaha nyuma yo guhabwa aka kazi ngo bashobora ngo kuba bari bapanze gukorana Gasita, ariko uwitwa Gasita we ikitwa Zalendo zavuze ko zizamwirenza ngo kuko ngo yagize uruhari ngo mu duce tugiye dutandukanye twagiye dufatwa. Nagiye mbona abavuga uduce twinshi kabisa ngo twa yaba yaragizemo uruhari. Bagenda bavuga Kamanyora, bavuga Kavumu, bavuga Bukavu, bavuga Katana, bavuga Minova, bavuga Ihutsi n'utundi duce twinshi. Bavuga ko ngo batamukeneye hariya, ngo n'isura ye ngo Stay Rwanda ngo ntabwo bamukeneye. Hanyuma wenda ibingibi tutabitinzeho, uyu nguyu nawe waje ashobora kuba nawe yagenda nka Colonel Rugabisha cyangwa se Peter Chirimwami, ngo kuri uyu munsi bashobora kuza gushyingurwa ahangaha Kinshasa nyuma y'iminsi miremire mu by'ukuri bari mu morgue hariya muri Kinshasa. Iyi ni iki kibyije inyuma aba bagabo noneho kera kabaye kuki bagiye kubashyingura? Ni iki cyaba cyaratumye badashyingurwa mu minsi yatambutse? Merci beaucoup Matachari. Reka wanda uvuze kuri Gasita. Gasita, je vous dis la vérité, niba muzana Uvira akamara icyumweru ari hariya Uvira imbwa izameke ntabwo byakora, bazahita bamwirangiriza vuba vuba, bazahita bamwica rwose. Mbikubwira ngo bazamwica. Bariya batipe ni abatribale. Uri kwibuka uriya niba ari igisore wapfuye n'umugore we mu ndege, kumushyingura byabaye ikibazo, kandi yaguye mu ndege, kandi yari afatanyije, yari akagara. Ariko kugira ngo FARDC bamwemere kumushyingura hejuru isura ye nuko asa, byabaye ikibazo n'imiryango ye ntiyaza. General Peter Chirimwami ariko Gasita aramukurikira, nani Colonel Rugabisha, bariya ni abantu bapfuye mu bya politiki. Reka maze nakubwiza ukuri, Colonel Alexis Rugabisha yishwe na FARDC. Nongere mbisubiremo, nongere mbivuge, ntabwo ari M23 yamwishe. Oya kabisa. Kubera ko reka nkohereze ukuntu yapfuye, yaravuye hariya Ngungu bavuga yuko ari ufatishije Ngungu. Uze gusa nk'uwihuta kuko dusigaranye iminota 2. Ndimo ndabona nayo ntabwo iri kudukundira iri aramanuka ageze hariya, bamwicanye n'abana bamwe twaniganye bitwa Banzayitura. Yishwe na FARDC bavuga ko ari umututsi, ko ari umunyamurenge, ko ari uri gutanga ibice. Peter Chirimwami nawe nubwo wenda urupfu rwano ntabwo rwari rwasobanuka neza, ariko bagiye bagambanirwa nuko ngo bamanje bashakisha uburyo bwo kujya kubyigaho, berekana uburyo bazabahambisha, bazabashingura, bitazagaragara ko ari bo babishe. Donc n'imiryango yabo izabone yuko ari amahero, donc ari intwari. Ariko nuko ngo nibo babishe. Ariko none urareba kumara muri morgue amezi 7 ukaba ugiye gushingurwa buno, reka tubitega amaso. Ariko hari n'abandi bagiye kuzajya muri morgue bakazamara mu amezi 7 nkabo ngabo uri kumva bari kuzana muri Wazalendo. Yes, urumva ko ni ibintu bitoroshe na gatoya. Isaha iyo ariyo yose ibintu bishobora guhinduka. Bwana Bemba, wenda abakunzi bacu n'umundi amakuru yacu barabizi ko tuba turi tayari. Wenda ku munsi w'ejo ntabwo byakunze ko tuyabagerezaho igihe, ariko noneho tubiseze ko uyu munsi amakuru turajya tugenda tuyabahera ku gihe. Wabasezera hanyuma tugasoza Bwana Bemba? Reka mbifurize kugira intangiriro nziza y'ukwezi kwa 9 bazagire mu Imana n'amafaranga. Urakoze cyane kabisa Bemba, turamushimiye cyane ku makuru atugejejeho. Hanyuma igikomeje kugenda kivugwa mu mujyi wa Bujumbura naho ni ibintu bitoroshe kugeza amagingo ya ngaya. Wenda icyo nshobora kugarukaho mu buryo bwihuse nuko ubu ngubu imyiteguro nabo ubwayo y'ibijyanye n'imirwano bakomeje kwitegura
kwitegura. Gusa hano M23 nabonye agatangazo yes ku munsi w'ejo bifurizaga intangiro z'umwaka cyangwa se ubwo gutangira umwaka abanyeshuri. Uyu munsi ni rentrée scolaire le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire libéré. So no kuvuga ko amashuri atangiye uyu munsi. Hanyuma mbona iyi drone ibyo yarikoze, ariko muri aho bita muri Shabunda Wazalendo bakomeje siritu mu gace ko bita Kigulube abaturage bakomeje kutabaza kuko bamerewe nabi nkuko bagiye babitangaza, ngo Wazalendo babamereye nabi cyane, babamereye nabi ku rwego rudasanzwe. Witwa Constant Mutamba nyuma yuko mu by'ukuri ari katirwe, hari byinshi biri kugenda bivugwa, bavuga ko nko ku ni byinshi ibintu bigeze nko muri 4 no kugarura miliyoni zigeze kuri 19 n'ibice 9. turaza kuba tubigaruka mu makuru yacu arambuye, ariko uyu mugabo yagaragaye yagiye kumva ya Etienne Tshisekedi wa Murumba mu kanya muri iki gitondo. Hanyuma ibiganiro byinshi bikomeje kugenda nkuko twatangiye, mwumvise Tshisekedi uko yabivugaga n'abantu mwe iby'ibiganiro kugenda bitera ishoti, turabigaruka mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma wenda Kasekwa Fayulu n'abandi babujijwe kujya muri Afrika y'Epfo. Ibyo byose nibyo turagenda tugaruka mu makuru yacu ataha. Mwakoze cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.